Serap. Sen şuraya gel, dur açıklamayı çekeceğiz. Zaten canlı yayın. Ez li ser navê hemû dayîkê aşîtî xwaz bi xêrhatina wekîlê me, belediye başkaniyê me, dayîkê me aşîtiyê heçî însanê gi îro hatine ji bona piştgiriya dayîkê aşîtiyê îro roja dayîka ye. Em çapemeniya me hêja em wek dayîkê aşîtiyê em dibêjin hûn bi xêr hatine ser çava ser sera ratine. Li ser navê hemû dayîka ev 26 sal e dayîkê aşîtiyê ji bona aşîtiyê cî nemayî serî lê nedaye. Cî nemayî neçûye. Ji bona aşîtî bêvî welatî. Ji bona gelê cîhanê tevayî gelê Kurd û Türk bi hevdor jiyan bike. Dayîka tu carî zimanê şer bi kar nanîne. Îro roja dayîka ye. Wela me jî dixwest eger me aşîtî ev sal û nîveke serokatî dest pê kiriye me dixwest di sala îsal de dayîkê aşîtiyê roja dayîka aşîtiyê himêz bikin û zarokê xwe himêz bikin. Êgid çûne Xwedê Teala ciyê wan bike cinnet û sebr û deyaxê bide dayîk û bavê wan malbatê wan. Em mêşa wan parve dikin. Êg mane me got bira êdî hêsirê çavê dayîka nê xwarê Türk, Kurd, Ereb, Ecem kî dibe bira bive dayîk dayîkê hêsirê çavê dayîka rengê wê tune ye. Me got bira em ê aşîtiyê himêz bikin. Wê serokatî û dewlet bi hevdor mizakere danîn û mase danîn û me got wê aşîtiyê roja îro me yê aşîtî himêz bikire. Lê mixabin dayîkê zaten nivîsan dibû nivîsê wê de yekê şihat gotin hewce nake dubare bive. Lê gav nehat avîtin. Ji bona gav nehat avîtin. Hîna jî devlet dibêje çi Cumhurbaşkaniyê Türkiye dibêje çi divê Tirkiyeyekê bê teror. Ez vêya dipirsim ji dewletê ji ber pirsyarê dewletê acaba dewlet kî ye? Acaba teror kî ye? Em vî navê teroriyê asla naxwazin. Eger teror tecawuzî jina dikin, tacizî jina dikin. Teror ew in. Me em ji bona aşîtiyê zarokê me eger ji bona aşîtî û aramiyê ji bona gelê cîhanê tevayî îro canê xwe feda dikin. Ferq tune ye. Türk, Kurd, Ereb, Ecem kî dibe bira bive. Em aşîtiyê ji bona her kesî dixwazin. Terorsiz Tirkiye heta ev kelîme pîvanê wê nê rawestandin asla aşîtî pê nayê. Kes teror tune ye. Eger êrişî malê xelkê kirine, eger êrişî jin û oqîzê xelkê kirine wela wana terorin. Qusûrê nenerin bira kes. Em ne terorin. Em heq û hukûk û adaletê li Tirkiye dixwazin. Tirkiyeke demokrat em bi hevdor bijîn. Em vêya dixwazin. Em dixwazin wek serokê cîhanê tev de bi gelê xwe re siyasetê dikû dijî. Serokê me jî di nav me de siyasetê bike statûya wî em dixwazin. Evet, 1,5 yıldır bu coğrafyada analar ağlamıyor. Kan dökülmüyor.
27 Şubat 2025'te Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla bu mücadele, eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi başka bir merhaleye taşındı ve bütün dünya şu anda Önder Apo'nun başlatmış olduğu bu mücadeleyi büyük bir titizlikle ve dikkatle takip ediyor. Analar da az önce de kendileri de ifade ettiler. Bu sürecin sağlıklı, hukuki bir zeminde, yasal bir zeminde yürümesi için gerekli bir takım görüşmeler yaptılar Ankara'da geçtiğimiz 2 gün içerisinde. Siyasi parti liderleriyle görüştüler ve bu sürecin ana aktörleri, ana muhatapları olarak Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme taleplerini yinelediler. Çünkü hepimiz de biliyoruz, bütün dünya da biliyor ki baş müzakereci Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlük koşulları oluşmadan İmralı Adası barış adası olarak yasal güvenceye kavuşmadan bu sürecin sağlıklı ilerlemesi mümkün değildir. Anaların talebi de tam olarak budur. Bu nedenle ben burada şu anda yanımızda bulunan barış anaları, Türkiye'nin pek çok yerinde bulunan binlerce ananın iradesini de temsil ediyor. Hepsinin ortak talebi öncelikli olarak Sayın Abdullah Öcalan'ın yasal statüye kavuşmasıdır. Ve tabii ki cezaevlerinin boşalması, dağdaki gerillanın dönüp toplumsal yaşamın içerisinde, siyasal yaşamın içerisinde yaşam varlığını sürdürmesi, bunlar da önemli talepler. Bunların gerçekleşmesi için yasal düzenlemeler gerekiyor. Ve tabii ki Türkiye halklarını, 90 milyon yurttaşı demokratik cumhuriyet çatısı altında, hukuk çatısı altında eşit, özgür, birlikte ortak bir yaşam iradesine davet ediyorlar. Ve bu toplumsallığı gerçekleştirmek için de yıllardır büyük bir emek ve büyük bir mücadele verdiler. Talepler net, yapılması gerekenler net. Yaptıkları görüşmelerden çok büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Herkes ortak düşünüyor, herkes hemfikir. Yapılması gereken şey açık ve nettir. Artık yasal düzenlemelerin yapılması gerekmekte ve yasal düzenlemeler gerektirmeyen adımların da hızla atılması gerekmekte. Türkiye ilçe başkanı var. Dugog ve Misal Belediye bir siyasi tuzaklar onurumuzdur. Siyasi tuzaklar onurumuzdur. Bu betene gele cihane dayık aşitiye dayık iro roja dayık Dayık şer nafazın aşitiye nefazın. Biricik barışın elçisi İmralı'dadır. Barışın elçisi İmralı'dadır. این روزا دایکا ایش بوک روزا دایکا سدمی وی که ماتری برگرتیگه هی maalesef مگو برکی پیواجوی آشیتیه برکی هم ایجا زارو که خواه المارا خواه هم بیز بکن فقط maalesef her deri devam dike, direş dike yine hakkız geliye Kürt peki ki gav avetin, silah şavutandın her tişkirin, خواه fers kirin fakat yine liser İfazı tartışmıştır. Dibe ev ifaz rabi rane be'acaba. Yani ev salik derbas buye, salu nivik derbas buye. Yine daha gavik bir çocuk bile ne hatiyabet. Varıcı tarafı kurda hatiyabet. Ev jidi bejin artık besi.
yani girtiye hepsiya yine de hoş ver ne dadı. Yine si sal van qadiyan ver nadın. Bitabeti liser jide özel politika demeşidin. Ev politika var şermezar dikin. Em hak nakin her roja dayka em li devi zindana em açıklama bikin em da xuyaniye bidin. Her dayık hakkı ve hayı zarok yapay limal yapay li dervi himbez biki. Bangavi li serok veziri Türkiye hayı. Artık besi bana gava babil gavik biçuk bijihin nabetini. Dibin bana gerila be. Gerila silahı hoşa utandın. Gerila silahı hoşa utandın. Hofes kirin. Fakat hine yasa derreketiye. Kani yasa derrekevi. Ve ev gerila çava be. Çünkü mecbur rekriye. Dışarı notu nehade. Vakti bir rüz öcera hat. Teslimi Türkiye kirin. Grubuk ji Avrupa hat. Grubuk ji Kandili hat. Her du grup ji xisir hepsi beri dise salaş hepsi derketini. Arsisi aji xabuj qibeliya kesiki neçuye. Cuane meji zanin. Derya xabure meçu carra 5000 kir ji Diyarbakır hatta derya xabure Kurd kitveser çu beşyawan. Fakat cardin ji ke wanatı cardin wan girtin. Baver ya me daykat dineye. Bera dezarok emey vurji ke gor ve hava şiyar bid. Bera hatta yasa der nekevi vak çava biser firazi çuri devl vur bude. Eve biser firazi ji gerek ben vira. Yani heker be yasa gerek neye çünkü baver ya me bi devleti dineye. Devlet tişki nake. Devlet sırf mevelandır dike. Jibona vi havi ezve bangajı Birleşmiş Milletler dikim. Birleşmiş Milletler hafta sal devlet Türkiye ve idame wane. Hafta sal ji 7 sal ji dava kurda heye. Roke ne gotiye efçiye. Çiba da evna gotiye navır heye. Çima hol hevnaye. Bera herkes dest yahut bin kebir khine. Bera ana yasak jibona birrez öcelan ji der khinin. Fizika birrez öcelan. وقتی آزاد نبی آمه کسی آزاد نبی خازن در حبس و زندان مبین او نخوش مبینه درمان کرن اجبو و امر برن روژا دایکا نینه روژا دایکا در حبسا گرک نوی پیروز کرن چیچه در حبس و زندان نبینه دسته دایکا هوانو ام دخوازن وک هر کسی ام آزاد ببن آزادیش بو گله کش بو گله جهانه بتم کی ببلعو بی ام دخوازن آزاد ببن سروک ما آزاد نبی ذاتا نمونه آزادن گو سروک آزاد بو امجی آزاد ببن در حبس و زندان ببی روژا دایی کاجی پی بیروز کرن کی بی بلاو بی جبو من کی بی yani پیوسته کی به بلا آزاد به آزادیش بو مگله کی تشتکی باشه اوانو دیسان افسیری دهد بجن بلان در حبس و زندان و به بلان نخواش حبس و زندان بینه بکرن اوانو عدالت باقانی گوتی از گاوه کی بابجن مجبو روژا دایی که شمیه مخابل و به متشیه از حقا نکارم بینم زمان هوانو ام هیوی دکن ام رجا دکن ام دخوازر گاوک بی آویتن مرنو کشتن نچوزمه سلاو و ریز جبو گشکا هون خیر هاتن سر چاوه ما آشتیه چارستر هیه بلا آشتیه بیتن ابو والله تن خونه چارستر نابیتن آشتیه ده چارستر بیتن بنت نانه سوتن مالت نتالان بو چنینه ناده سره کردان روژی جاری آشتیت خازه حتی وی روژی جوه نه 20 سالانه 3 سالانه 100 سالانه حتی وی گاوه و کردان جان و در مال حال داید حتی وی روژی جاری دیسه او دایک آشتی و آزاد دیل خوازه جادی بانگاوازیان من برز بخشلی طیب اردوغان
وان هيا بلا آشتية كبخنا نوا إنسانا بلا داي زندان وكن بلا دست خدريج بارش بكن جادي خيراتنا تمام دايكي خد خازن تمام قلوب و مالا و نابا خيراتن سر سرم ساشابا اون اولاد وان رجایا دایی که درکل دایی که در شوادی نه دایی کنه همون ببری در یو هاتن در حبس زار وان تدانه همون تیبیا زار خونه زار وان تدانه زار وان بسالا مها تدانه زار وان نخاشن زار وان بریندارن زمان زار وان در بسپیه جزای کران دانه وان همون بنده دا نخاشی هدانه نخاشی دیدنه نخاشی بیه پیدا کرنه واته اول سال اگه سال نیو اگه دعوا بارش بی خلقی را دکن برا گاوه باش باویجن گاوه رومت باویجن اول خلقاشی بزدان به خونه و کلفت وان رجایه به خونه و کلفت وان رجایه دیسا دعوا بارش دکن دیسا خدا ویجنه داره وان لیوان سی دا که مجونه انقری مجلس داره مال حوانا گریان چونه مجلس حوانا گریان دیسا بحثا بارش گره بحثا زارو که خونه کردن بحثا بارش کردن و هم بارشه بنا سکراندنی به خونه بنا سکراندنی برا دایی که بحثا بگیرین دایی که فردا ترکا همو جمعینینه آبوچم نه المجلس وکا بی خلقی نبا بی خلقی دا نبا بارش چه نبا خلق بارش آبود خوازه پیشی باشه یا زاره خود خوازن ها آبو یا رنابی بی خلقی بی بارش چه کن آبو گا باویدیه برا اوج آبو بحران اکوری آبو گا بی باویجن